Бүгін 23-ü күнгө жекшемби 2020 жыл Омат катарындамын. Клёнкалардын дастурконго алай. Клёнкалардын баларын тартып келгем. Мында клёнкалар 150 сом. 150. Кытай, Түркиябы? Кытай. Мыналар канча? 150 сом. 150 сомдон 200 ба? 200. Буларды дак чыгабы жуса? Сирена салып жүйөрөт. Жаңы чыккан дастуркондор экен. Арты кандай берсечи? Ширинасы кандай? Ширина 1,40, 1,5, 1,80 деп бар. Машинкага салып жуса дагы болот экен бул пленкаларды, дак жукпайт экен. Подгорячкалар канча? 100 сом, кичинеси 60 сом. Кичинеси 60, чоң 100. Булардан чоң барбы, жокпу? Жок, эки размер. Эки размер. Бул дастуркондор канча? 150 сом экен. 120га 1,5. Бул клюнкалар канча? 150 экен метри. Туркияныкы барбы? Туркия. Оригиналдары 150 экен. Буларда 150 бардыгы 150. Булар 180 анын дагы оригиналы. 70 сом, 60. 70. Булар 60 сомдон экен. Ковриктер канча баналарга? Метраж 180 сом метри. Ширинасы чоң бар мына. 250 сом. Метри бе? Анын 65 ширина. Bunu o gün kemiği. Hani 80, 150 аркылы. Клёнкалар канча алды? Son 100, 110, 120 aldı. Şirинасы. 1,40, 1,60, 1,80, 50 сомдон. Мишке 280. Мына атласы розничный бас. Атластарчы? Atlaslar 400. 400 шири эмесичи размерлери? 70-280. Buna bökün razmeri bizde. Мекан размери? 1,70-ге 280 экен. Леон канча? Milyon 650 som. 650. Мунун эмеси канча? Biri 30'u 180. 1,30га 1,80. Муна ак дастуркондор канча экен? Tasarkanıca 750, 650, 400. $850 ede Dubai. 800, 2 Dubai. 850, 800. Şirinası, dilinası? Şirina dilinası 1,5'ga 2,20. Dubai'daki o şu var? Dubai. Bası? Bası 800, 850, 2 kilo. 850. Var qanday? Готовый да? 75 eкен пачкага дастурканда. 150, 500, 650, 700. Şirinası? 2,20'ga 1,60. 2,20'ga 1,60. Bunları var 850 som. Bunlar 1,200 som. Bunlar 1,200 som. 200 som. Bulardın dağı 2,400 som. Razmeri 1'di. Razmeri? 2,20'ga 1,60. Bunlar var 1,800 som. Bunlar 1,600 som. 1,600 som şular. Bular оптовый сенасы же? Ошода турганымда ачыктар өзү. Bular açıkları. Оптовый сена, bular оптовый. Розница сенасы? 700, 600, 500. Atlaslar. 350 som. Bunlar 400 som. Bunlar 450 som. 500 som bunlar. Bunlar 500 som. Bunlar 600 som. Bunlar 700 som bunlar. Bunlar 700 som. Razmerleri qanday? 3'e 2 bo'ladi. 3'e 2 bet. 3'e 2. Покрывалдар qancha? Покрывалda dasturxon 120 som. Manisi 160 som. Manisi 350 som. Bunalar 200 som, 250. Bular оптовый сенасы, hurmatli qatovchilar. Bular подарочный наборлар.
Bunlar 1800 so'm. 8 salfetkasi. 8 salfetkası menen 1800 Turkiyanık eken, ha? Rasvetkalari bor, 3 xil rasvetkasi bor. Oq, qora. Bejevый, ha? Aq qara bejevый. Bular qanday oldu? Bular har qanday razmerlari bor bunlarning. Cho'ng, kichini, eng kichini razmeri 450 so'm. O'rtacha razmerlari 220 ga 160 razmerlari 700 so'm. 700 so'm bular. Bularda aytqı, novinkada Turkundur. Turetski bunalar var. Razmerlerinde okşayıp ketese. 220 ga 160 barda. Bardı öyle şanday. Bunalar 700 so'm var. 700 so'm. Bunaların balları? 2200 so'm. 1200 so'm. 1600 so'm. 1600 so'm. Bular 1800 dan. Bunalar 1800 so'm eken. 1800. Razmerleri bir de. Bir de razmer. Bular qancha eken? Bular 800 so'm. 800 so'm. 800 so'm eken. Bunday naborlar var eken. Qancha bular? 900 so'm. Bunalar qanday? Bular baya bu yoqda açığını ko'rsatdim. Do'stlar, bunalar paket. Ha, açılganını gördük ha. Biriga 1,5 kichiklar eken. 150 so'mdan. 200 so'mdan, 250 so'mdan. Optoy semalari 250 kichiklar razmerler eken. Zakazlardı beringizler, hurmatly katılgıçılar. Telefonumu описанияга жазып калтырып кетем. Ушул жерден заказдарды алып, Кыргызстандын түштүк регионуна жөнөтөм. Bunları ödedi 1550'den alıyoruz onları. Bunları 1450. Bunları ödedi 1400'den alıyoruz. 1400, 1450 ha bunalar. Bunlar 1450. Bunlar 1500. İçinde kança bolot? 10 tuttan. 10 tuttan. Bunlar 1350'den. Сомго айтып атасыңар а? Somunu aytamiz. 1350. Bunlar 1400 som ekan. Урматтуу каттаучулар, бардык балдар кыргыз сомунда. Bunlar ödedi 1,5 som. 1,5. Bunlar olsun. 1500 som. 500. Bunlar 1400'den alıp veririz. Bunlar 1550. Katurak söylüyor. 1550. som ekan bunlar. Bunlar ödedi 1,5 ming. Bunlar 1850. 1800'den alıp veririz. Bunlar ödedi 1350'den. Bunlar biz 1850. Bunlar ödedi 1400 somdan. Bunlar da 1400'den. Bunlar ödedi 1400 alıp veririz. Bunlar 1600'den. Bunlar 1400, 1550, 1400. Bunlardan 1400, bunlar 1600'den. Bunlar 1550, bunlar 1400'den alır. Banlı çocuklar kança oldu? Banneler artırda oldu. Bunlar 360, bunlar bunlar da 280'den alır özece. Bunlar özece danalar çok oldu. Bunlardan var 240'dan alır. Bunlar 270. Bunlar 300 somdan alır. Bulardan razmeri qanday? Razmeri Banlı çocuklarda standart. Kança uşular? Bunlar bunlar 350'den vereceğim. 350 bunlar 220'dan olmadı yakalayarak. Yaklar 260. Yaklar 220'dan bunlar. Bunlardan az yok 280'den. Sıcaktan. Emi? Bu жаққа өтелі салфеткалар. Сырттағы? Салфеткалар. Қанша болып атады? Bunlar da 680 alıp vereceğim. 680. Bunlar 680. Bunlar 680. Bunlar 630 alıp vereceğim. Bunlar ödedi 750. 880 son. Bunlar ödedi 650 son. Bunlar ödedi 650. 680, 880, 750, 800, 600, 380 lira. Bunlar
880'den alıp beredi. Kança içinde 20 var da. Alar özece 45'ten içinde 20 çıkar. Şularda kança dedin? 800'e? 850. 850. Ne vardı? Ha, bular. Bunlar 850, bunlar 880 ece. 880, bu 850 bolça. Bunlar 650 den. 650. Bunlar 880. Toplamda. 880 ha bulardağı. 880 de toplamda. Tak. Nasıl salfetka kança ki? Bunlar 45'ten koyarız kokun. Kokunun içinde kança olur? İçinde 20 çıktan болады ece. Kança olur o şey? O şey, oşanda 900 som болады ece paçkası. 900 som bu paçkası. Bularça? Nalar özece 1400 den nalar. Nalar 110'dan. Nalar 1,5'den. Nalar 1250. Nalar 110. Nalar 1300 som. 1300 som maça çıkar. Bunlar özece 75'ten. 75'ten. Kança eko? Bir bunlar paçka içinde 5 tuktan çıkar. Birisi 75. Evet, şu içinde 5 tuktan çıkar. Anamda var özler 1200'den. İçinde o kança şular? 13 tuktan çıkar. Nalar öz var 1400 son hocam. Nalar 120'den nalar. Bunlar 78'den alıp öz. Bunlar 140. Anam nalar var 90'dan hocam. Nalar özden 145'ten. Nalar öz 1500 son, nalar 110'dan, nalar 1550 son. Bunlar rasprodaja balnalar ece 130'dan alıp öz. 130'dan da rasprodaja olur. Rasprodaja. Öz 150'den murdum satılıyor, 180 şundan. 130 болады. 130 komplektlarda var. Demece bu yerde her turda var, nalar var. Bunlar da ece 280'den alıp veriyorsun. 280 her turda var. Razmeri kança? Razmer 1.8 yok 2'ye 2.30. 2'ye 2.30 pakralдар 1800 som. 250 детский чачыктар. Мына pakrallarыңар канчасы? Pakravallarımız 850 sene. Бардыгы элеби? Bir adam. Bir адамдык 850 сом pakralдар. Ветеринерлер. Салфеткалар канча? Pakralar 500 son, 400 son. Кайсылар 500? Malar 450, malar 500 son, malar 400 son. Malar 650. Kaç? Malar 650. 650. 20 var da içinde. 13 tük. 13 tük bu var. 20 tanesi. Bular kança mından görürseniz? Bunlar 700 son. 700 som. Bunlar 700. Bunlar 950. 950 bu. Bana malar var 700 son. Buları? 700 som. Детский лёнчачыктар bu. Kança? Pakırvalдар bu детский. 300 son. Бирөөнү жазып көрсөтүңүзчү. Үч жүз сом, размери кандай? Kvadrat şu. Квадрат, Буларды да көрсөтсөңүз. Modelimiz 300 son. Şunu бирөөсүн ачып көрсөтүңүчү. Bunun Мындай детский покрывалдар бар экен. Бул дагы 350? ha, Оптой сенасы же розница? rozniца. Розница сенасы. 350. Булар дагы? Yok, bunlar 550 son. Детский Детский, kalın. покрывалар. Ha, 550 сом экен. Банныйлар канча? bu bani halatlar. Халаттар канча? 1800 сом дейт. Басын айткылачы. 550 son. Мына шурасы менен. Размери кандай? Razmeri bani uzun. Банный чачыгы 550. Булар лицевойбу? Bani bardağı. Liseveler 550 а банныйдын барды. 400'den bunlar. Булар 400. Bunlar 350'den. Bu 350. Булар 550 дейт. Bunlar 650 Türkiye. Türkiye. Bunlar 550.
Ушулар 550. Бул дагы. Мыналар 550. Сапаттары жакшы. Машлары yaxshi, sifati yaxshi ketgan tovarlar. Мына чачыктарчы. Bular dagı лицевой. Bunlar var ana. 1200 so'm. 1200. Onun içinde onun 1200. Sunu жакшы сора турган чачыктар барбы? Лицевойlar mana. Sunu жакшы ала тургандар шуларбы? Mana modelimiz yaxshi. Kança uşular? 1300 so'm. 1300 so'm ekan, içinde 10'u var ekan. Mana o 1600 so'm. Bu 1600 so'm ekan. Milyonu. 1600 so'm. Bunlar mana 1300 so'm. 1300 so'm ekan bu. Bunlar 1800 so'm. Velurovi 1800 so'm. Bunlarchi? O ham 1800, mana 1100 so'm. 1100, 1800 e? 1800. Bu çocuklar? Banyalar 400 so'm. 400 so'mdan. Banlı da? Banny. 120 so'm. Onda bu bonçikler var, покрывалlar 850. Ha 850. Bu bonçik toplatı bunlarda. Российскийлер. Bu bonçik toplatı. Bu bonçik российскийлер. Bulardan şirinası qanday болады? Şu свалканың немесі да стандарт biraz. Koydursan ата нарықтан не алып берейін. Тіке тұрғызып берейін. Екі расветкасы бар екен ба? Екілі бар. Şunday. Şu жерден заказдарды Бұйдаған алып. бар. Коричневый кішіне açıq altı set var. Açıq set, ha? Коричневый.